ubona Ububiligi butangaza kubwihananira. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yahagaritse burundu umubano wa diplomasi mu Bubiligi. Ibi byatumye abadiplomata mu Bubiligi basabwa kuva ku butaka bw'u Rwanda mu gihe kitarenze amasaha 48. Ubugome bw'Ababiligi n'ubugambanyi birarambiranye, nibahaguruke basubire iwabo ntacyo bamaze n'abagambanyi. Birababaje kuko iki gihe bakitutoteza, naho nibagende bagende. Iki cyemezo gikurikiye amagambo ya Perezida Paul Kagame aho yihanangirije Ububiligi ku mitwarire yabwo ya gikoloni. Yagize ati ibyago bimwe dufite ni ukuba twarakoloni twe n'agahugu gato mu Rwanda. Ubugome bw'Ababiligi birarambiranye, nibahaguruke basubire iwabo ntacyo bamaze n'abagambanyi. Birababaje kuko iki gihe bakitutoteza, naho nibagende bagende. Iki cyemezo gikurikiye amagambo ya Perezida Paul Kagame aho yihanangirije Ububiligi ku mitwarire yabwo ya gikoloni. Yagize ati ibyago bimwe dufite ni ukuba twarakolonijwe n'agahugu gato mu Rwanda. Ubugome bw'Ababiligi n'ubugambanyi birarambiranye, nibahaguruke basubire iwabo ntacyo bamaze n'abagambanyi. Birababaje kuko iki gihe bakitutoteza, ngaho nibagende bagende. Ndetse ako gahugu kagatera u Rwanda kakarucamo ibice kugira ngo rungane nako. Ububiligi vuga kandi ndaza kubwihanangiriza. Ubugome bw'Ababiligi n'ubugambanyi birarambiranye, nibahaguruke basubire iwabo ntacyo bamaze n'abagambanyi. Birababaje kuko iki gihe bakitutoteza, naho nibagende bagende. Ibi bibaye nyuma yaho mu kwezi gushize u Rwanda wari wahagaritse gahunda y'ubutwererane n'Ububiligi yari ifite agaciro ka miliyoni 95 z'amayero. Ubugome bw'Ababiligi birarambiranye, nibahaguruke basubire iwabo ntacyo bamaze n'abagambanyi. Birababaje kuko iki gihe bakitutoteza, naho nibagende bagende. Kubera ko Ububiligi bwafashe icyemezo cya politiki cyo guhitamo uruhande mu bibazo by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubugome bw'Ababiligi n'ubugambanyi birarambiranye, nibahaguruke basubire iwabo ntacyo bamaze n'abagambanyi. Birababaje kuko iki gihe bakitutoteza, ngaho nibagende bagende. Pirasoe TV, subscribe. I love you so much.